Rabi Debbarma, the IPFT candidate for the 16th Mandai Pulinpur constituency, addressed the media on Tuesday to outline his party's vision. In a move that signaled a return to the party's ideology roots, Rabi Debbarma strongly reiterated the core demand for Tipraland, a separate state for the indigenous people of Tripura. While the political discourse in the hills has recently been dominated by various regional agreements, Rabi Debbarma clarified that the IPFT has not strayed from its foundational goal. Speaking to reporters, he emphasized that the creation of a separate state within ADC area is the only permanent solution for the survival and protection of the Tipraland people, says the candidate Rabi Debbarma. Naidi democracy country wo jotono jani ja hamjamani bodol khaileyo ebong khaile botongo tabo jotono jani ja rajnoitik bodol boro jotono aro jung contest khlaika chini 16 mandai pulinpuro 6টা candidate tongo independent kaisa no khoboi rajnoitik bodol jani ja dol no bhaike snamiti sanai aboni bagai borok jani ja bongni rajnoitik dolni bongni nahar munatiyei bongni jani ja bokte babo tongene manu kintu ei jorawo TTADC ni election chini Tipraland jotheshto saimanka kabangma bosoromoi chung CPM khaileika BJP khaileika judamologo bahut khaile pheke kintu tabuk neo jorawo chini Tipraland jotheshto bujikha jotheshto saimanka थांनाय 21 chini IPFT result hamliya jodibo kintu abuni yagulo chini regional party ADC power asokha je thancha hnai Tipraland tinisa jora tamo mankha tinisa jora tabubo Tipraland ni kuno development kari ko ADC am chayo borok ni bodol ni bisingo borok tamonglai tongkhabo joto lokoro kaham ko saiman bodol ni bisingo 2 part 3 part bodol ni bisingo na bongi kuno discipline karikha khorokse MLA nuklogo khorokse MDC nangi tongkha MDC nuklogo MLA nangi tongkha hangka abono lokoro jotheshto saiman katabo ang asha khayo lokorok chungno jotheshto support khainai chungno jotheshto vote rinai tamni bagai hingkai IPFT 2009 ni simi thoi thangjanai chini saren chin netritwo chini ektano demand chini ADC area 6 schedule area no base khlaiye separate state Tipraland snamnani tini sak jora a chini demand taw botongko chini 2-3 ta buni hai demand ya chung ekta demand na khari cholinai ebong chini demand manya sak jora chini chaba cholui tongnai aboni bagai ang asa biswas tongo chini joto dofana hamjagui tongnai khaganang Tipraland chini dofani takuk bukhuk chongno rangchakni chini takuk bukhuk chongno jotheshto borok chungna vote dui kaplai khlainai ashabadi tabuk kaplai ma yagulo tak chini luko hamkrai ba gri nukungni borok no je boni se sujano slamklangna bagai bo samno sakang nangko yabri romnai hambai balake ang thasingo bo saka ko chini demand to chini target main chini core demand 6 schedule area no separate state khai Tipraland snamnani abu to chini core demand tongnai no abuni songe songe jara chini dofani অসুবিধা কলাইজাক চিনি বিগ্রা খাংরা আবা হেনুখনি বড় borok ni bagai chung samung tanga ni bagai any kind of bong ni problem chini জনসাধারণ any kind of problem je kono problem o chung samung tanga ni bagai ang always ready tong tabuk osong banen ti lukurong bom tam ko bong namusung lukurong na ngo bono kobok nai buskang 12 tariko broadcasting na thangai tongo aboni bagai ani ang 16 mandai pulinpurni candidate dangai chini khagnang takokte bukhukjongno chini lukorok nango bono koboknai buskango chini IPFT ni damaribo gobang vote dui chungno koplai khlaidi ebong Tipraland ni Khorang tisa chini wo chini logi chini Khorang mai baksa norbo chungno phandu phadi tai chini Tipraland kami am chayo samung khlaitani wo chungno jotheshto chubagon ni asa nargi ango bono koi Reporter Bimalin from Mandai, Chini Khorang.